vawiin somhadar somkhan kolasip SP pu David H lalthanglia na le MJA kolasip member te chuan SP office chamber a inkom hauna hun thatak an mang Kolasip District Level Coordination Committee under District Management Unit DMU chu an chairman District Borapansuri John LT sanga kai shwayin Kolasip DC Conference Hall an thukhom lalnu rawihte lian ni ro in hnan na nei ane thir tu te chibe ule silram ha ki kania chanchin thari lo nge thlak chhunzawm Kolasip SP chuan kumsang ni sompalia police department na lu thu soyen home department na omlai po in kong sang sangin Kolasip MGA member te an lo tho ho thin to thu asoya home department na hunrei taka om to avangin ramri issue le kuwasum don chungchang te le Kolasip police ten ha tho dan sang sang chu alo shat to le a file chante alo ni to avangin ataka thawk turin hupurna anei lo thu soyen Kolasip District chunga vai mizo nilau non mizo tamnu tuk ngei mo na chungchanga MGA te zona changin ILP hnuaia vai sponsorship chungchanga shatir na ti chuakin khawzo ka malak tum ani thu asoya ILP chungchanga hian namdang ai main a sponsor to mizo ten mo phurna kan nei sang hle ani ati lir theidana chungchang te commercial vehicle chungchang te ruk le boina chungchang ate Kolasip town area meba ka Kolasip district chunga police te malakna a kalphung thar siam tum ani thu soyen vengtin viltu tor police pakhat ruat atum thu Kolasip SP thar chuan soyenia kuwasum don na chungchang soin SP chuan keima ani thar chhuati lo chu kan district chunga akal tlang tur ani lawa hemi chungchang mi puite zertir na konga thopui turin MJA te asom bokani chanchin bumi tele Kolasip SP income na hyang Kolasip district a police te na thodan sang soi hawin hun rei lo te chungin garage ne lo kong dunga lir the in hung a mu tam thu soin heng hi VC le transport department te garage ne veka registration and pack ani arin omsia enfi angai thu asoi bokani SP le MGA te hian mason na omzel theinan malak dan tur le tho hau dan tur te in po takin an soi hawani Kolasip pa focus hnuaia malak na clear hawin DLCC an thukhom Kolasip District Level Coordination Committee under District Management Unit DMU chu an chairman District Borapansuri John LT sanga kai shwayin Kolasip DC Conference Hall an thukhoma focus fostering climate resilient upland farming system hnuaia malak na sang clear hawin malak na tur rawh mante an pombok he huna hian focus Kolasip district project manager pularam ro chuan meeting nei chan soifia Kolasip focus a land based activities a third le fourth quarter tan fan andon lo thute livestock sector po second quarter a sum don de po MLA in than alo omawanga malak na an kalpui theilok lo thute soin an malak na tur chu DLCC na pompui angai thu soyani Kolasip District AHN Veterinary Officer Dr. Sanglian Ralsun chuan livestock sector atana malak tur rahman omte omsa ti atar langa kel vultur thlan Gottery unit chung ko somnga hne na kel no hni theu sem tur le vok vultura thlan pig breeding unit chung ko zahne hne na vok no pani theu petura rahman ani thu asoya ran an sem tur he aleina tura dong tu tur te account ta thun saktum ani thu soyin hemi atan hian DLCC rem ti puina mamo ani angin meeting chuan rem ti puini he hona hian focus in sangni somni pathum somni pali chunga land resources soil and water conservation sector horticulture sector le agriculture sector hnuaia malakna report te tarlan ani boka animal health lama ma anlangna te po tarlan ni in vok sangthum Sangli zathum somparuk chu classical swine fever shi dan na pek ani thute ran zasari somni pani chu lumpy skin disease ven na pek ani thule kel zani somni parya chu kel na laka ven na got PPR pek ani thute tarlani a vok sangkat zali som pakhat ka rai atangin vok naute sanga zani somsari panga apian thu tarlan ani bokane lalnu rawihte lian ni ro in hlan na nei ani February ne somni pahnia sangni somni pali ni ngani khan aral vong lung lei district lalnu rawihte lian ni thlan omna a Kolasip Dekon branch wai me museum da tor lalnu rawihte lian ni ro then khat chu ral vong rawihte lian ni thlan committee nen in hlan na hun man ani Puarlal fam ki ma chairman rawihte lian ni thlan committee kai shwai he huna hian puje jela lom sanga serkon le thlan committee ai obaka ral vong VCP 10 thu toy an soya rodong tu Dekon branch wai me secretary Joseph Lalrinpuii chuan January ni thum sangkhat zariat somkwa panga a chitagong jela
aram ta na nun na hlan tu lal nu thlan omna inchu bawrok omkara sorkar in hnuaia ka hma an lak atrol ati thu telal nu rawpui liani thla tele lal nu ru atanga DNA test po ni thei se India ram hwa po a freedom fighter ni hial si thumum le chang omlo chu ti chan tha ati thu asoibok state ramri omna district headquarters scholarship a diakon wai museum ange ramtana nun hlan tu lal nu rawpui liani ru ro om tur chu ram le nam hum halkonga than harna asiam nge be se ani thu asoibok lal nu rawpui liani ru hian ral wong khwa hi February ni somni pani sangka zera somkwa panga a thlengin lal sang zole sailaw lal nu rawpui liani chanchin bu asiama chuitu in a chui chhuan hmun nge ya me ni sompakwa sangka chakwa somkwa pasaria thlan hi hai chwa ani Health Minister Lalrinpuii chuan sorkar hmasa in andin health clinic chu ministry in recognize ani lova dan lo anga din ani ti asoi SEDP hnuaia health department in an rawihte pawh SEDP tawp to avangin chhunzawm an tum lawa health department hnuaia thawktu indaihlohna phuhrukna turin dilmek ani ti asoi assembly budget session neih mekah vawiin khan zawhna le chhanna hman ani a Tuichawng bialtu MLA Rasik Mohan Chakma zawhna changin PPP modakal pui Borapansuri PHC Mizoram sorkar dan anga hlan let to ani a function tir le dan tur ngai to mek ani thu soi zobilna changin health minister chuan Indian public health standard IPHS norms a tlangrama chuan shia thiamna indam doi in public health center PHC hongtur hian mi sing ni talin an chhor tangkai tur in phal ani a phailama chuan mi singa talti te ani chutiang bokin CHC te pawh mi sing rat talin an chhor tangkai tur ani a dan lo ang tak vekin thil tam tak kan local pui to ati Mizoram in CHC anei sa pakwa ba ka MLA in thlandon hnai khan PHC pasari chu CHC a sorkar in hlangkai le ni soyen he hian sorkar lu po ati hei MMA staff kan nei lawa Doctor Association 10 min shatir ang chuan Doctor Post Rock no kha lauza pakhat a oma nurse post rock za somli pathuma oma health worker zali som pahni a oma pharmacist te lab technician te x-ray technician te post rock po atam MMA sum har satna awangin no kha thei ani law ati minister chuan CHC te PHC le health clinic te chu ani tur anga function tier an chak rolin sum indaihlohna awangin function theilo tam tak om ti asoya an har satna hi finance department changtu chief minister pulal du amane na po voi duai law an lo thlen to thule Chief Minister Thurod angin tuna hian nurse chu an dil meka adang pon en fel chau mek ti soibok mun sang sanga thawktu indaihlohna phuhruk turin ZMC zirlai April thla graduate mei tur te chu sorkar in hana ber an ni ti po asoya sorkar hmasa in mun inge mozata SEDP clinic health center adin chu sorkar shat pui recognize ani lawa dan law anga din ani ti soye sorkar masa khan mun zani somthum panga a health clinic a honga SEDP manga health worker helper te 4th grade chhor ani ama ero chu November sangni somni pathum khan sorkar ma khan SEDP chu atop ta ka wangin chhor chhunzawm ani lawa chuti chungchung pa in mun sanga health clinic tun ma atangin sorkarin alo dana chu atrol dan anga la chhunzawm sel tum ani atibok healthcare bill ba chungchang po minister chuan soya tun financial year thlen ma a ba omte chu pek chwa vek tum ni ma se sorkar ma sa in SEDP hnuaia paisa ada atanga healthcare bill tur chengwi bel chu somli chu pek chwa ala ni lauti soya healthcare bill ba te chu pek chwa turin sorkar na an chanlima finance changto chief minister pulal du oman chengwi bel chu sompanga ape chuak ti soibok SEDP sum vebel che somli atangin healthcare bill ba chengwi bel che somli panga point panga pakwa pek to mani a ba pek nuwa bill ba chu chengwi bel changa vela omdon ti asoi minister chuan healthcare hi kanzir chan tak tak chuan kan collapse lo chawni in kashiati in chief minister nena report ka pe ati a central in Mizoram sorkar nena special package first phase a chengwi bel che khat point pakwa an pedona hemi atan han proposal thlen to ni in mamo hmasa thawktu indaihlohna atan DPR pe chep ani thu asaibokane Vawiin Khan Secretariat Conference Hall Puhaukum Hauzel IAS retired Vice Chairman Mizoram Resources Mobilization Committee Hawin Mizoram Resources Mobilization Committee le Central Government Organization te an chukom
meeting a hian sorkar Lalrinpuii hnuaia thawk department chhang Mizoram chung om te chu an hna thaw dan an mamole an har satna tawh te an soya sutkian pui dan a om chuan Mizoram tan tun ain an thaw hlok le zual an in be sei thu an tar langa custom department hnuaia ku vara tol ruk za samthum pakhat crore hu man ani to thu tar langin an man sa da thatna hmun tur go down an indaihlohna chuan har satna thlen thu an soi lang bok central government employee te hian Mizoram sorkar in an chena tur quarters ngai to sak thei se an du thu an tar lang bok ani meeting kai shai tu resources mobilization committee chairman chuan Mizoram tan an thei top chwa tur ratsa in abik takin tax and non-tax resources base ti san ani theinan an thiam na le theina te hman pui turin kal khom te chu acha Mizoram mason na atana anti theite ziaka committee hena thelu turin angen bukani voin thut khoma hian Mizoram chunga project monitoring committee vice chairman puarlerin oma IRS retired le puram chuana member secretary resources mobilization committee le additional secretary finance government of Mizoram baka central hnuaia thawk officials te an telani Nimin Khan NGO Coordination Committee Huai Hotin Central in Myanmar le India mi te passport le visa te lawa anin kalpo theina dan free movement regime achia tak le India le Myanmar ramri hung tumna dulo na pungkhom wana pa hol kota nei ania NGOCC chairman pulal machwana chuan zofa te hiram shanga tender kan ni a kan u naute nena zalen taka inkalpo theina dan kan nei free movement regime himin li saka kan inkalpo theilo na ramri min hung saktum to central sarkar hi kan deba until ti tom hi kan do dal zel to na ti MZP president PHL thiangni ma kai shar pun khoma hian central wame president chuan Manipur chief minister Biren Singha central ne na ramri hung tura anor awanga he thili thleng ni in kan sha mi pakhat do dan anga kalhian kan lo chuan ve democracy hi a on roya akal swal mek ni in alang ati FMR che ani theina central sarkar chuan number 2 drug tol ruk nante ral thwam keng helpo lo lu tur dan nante smuggling ti top nan ti te ni ma se heng anthil ti top tum he ram chunga tanga thural pui to anei chung chuan ti top tak tak ani don lauti an soya chumi awanga ramri hung zong ni lawa kongdang hetianga ti top tur malakhi afu zo kani kan u le nauten en hian dai dan na bang imin hung shangma se kan thin lung an hung tel thei don lo avangin thil thalo zo ka then pha thei ti in central in active policy akal puilai FMR ti top tum cho thil in kal tak ani ti antar langa heti lai hian rui hlau tol ruk le smuggling kalkunga khochak lama zawhna thlak te poti top tur le in sum chi turin an ngen ti soya zofat in sui khom na atan he FMR chale ramri hung tum he chaktakin kan do tlan zel theinan kan mun chewa kan ti tur te tia kan than tlan zel angai tia FMR chale ramri hung thuwa theitopa do dal turin Mizomi puite tanral puya somani kalkhom te resolution pass pakatna vawiin ni somni pakhat thani sangni somni pali NGOCC huai hotami pui pungkhom chuan India sarkarin free movement regime FMR alip le Indo Myanmar ramri hung atum hi thagan tilawa kan do dal tak zetani panina FMR ti tharle ani theina turle Indo Myanmar ramri hung border fencing ti tum hi thul ani nan NGOCC phalak na hi kan thlop tlatani ti te ani khati zong khachanchin thar kan puan thei choni